Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizokucela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele i-button subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzothola zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke. Kucela kuwe laphana-ke ucindezele usubscribe, subscribe nje akubizi imali, umahhala, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke udaba okulethele lona namhlanje. Sekuvele-ke laphana-ke usisi-ke yedlulisela isimemezelo se-MK laphana-ke kubantu ukuthi abahlale ezindlini, njengoba sonke saziwe ukuthi namhlanje icala-ke laphana-ke le-MK-ke ne-ANC kubanga lona-ke leli kama-ke leli-ke. Sekuvele-ke laphana isimemezelo esiphuthumayo ukuthi-ke abantu abahlale endlini bacishe, kodwa ngifuna ukuthi mina wezwa ngami-ke udlalela-ke ikliphu-ke uyizwele wena. Usicela kuwe laphana-ke uma sezwile-ke le clip ungene ema-comment section for ubhale sicabangani ngalo-ke lolu daba leli-ke. Masicinza nebhathini laphana-ke subscribe nje akubizi imali, umahhala, kuphi nesenti elimnyama-ke leli-ke. Nawo le clip-ke awuyithokozele. Hhayi, i-MK ikhiphe isimemezelo sokuthi njengoba kunaleli cala nje eBloemfontein abantu abahlala emakhaya ngoba sicushiwe. Uyabona, bafuna ukwenza lento njenge-apartheid, bamisa amasosha manje alindele noma yini. Guys, sicushiwe. Asingavumi-ke ukuba njengamagundwane abekela unoxhaka nochizi la. Asingavumi ngempilo zethu, asincabeni. La kudinga ukuthi sisebenzise law more than anything else. Njengoba sicushiwe nje kanje, sicushiwe guys, sicushiwe. Asihlaleni emakhaya. Nathi icala silibukele ku-TV. Ngoba ngendlela esicushiwe ngakhona, umkhonto wesizwe awufisi ukuthi kuzwe kuthiwa khona abantu abalimalile ngenxa yokuthi bebeyosapotha wona. Iphumile ivoice note izolo ebusuku biqhamuka kuVisvini eshoyo ukuthi asihlale emakhaya. Sicushiwe. Yonke into akade nithi ngicabanga ukuyenza ukutshengisa ubumbano nokulekelelana nokusapotha icala leli eliseBloemfontein. Cut my comrade, cut. Abantu abahlala emakhaya sicushiwe. Niyamazi-ke nina upresident wethu ukukudabulisa amafu akakunqeni. Wabadabulisa nabasemarekana. Asingabi imarekana yesibili. Abantu abahlala emakhaya. Yabo-ke namhlanje, hayi, ya silwa nabantu abanganqeni kokuphindisela kumdali wakho njengamanje. Thina silwa ngemlomo, bona balwe ngemlomo. So asihlale emakhaya, asibe safe ngoba sicushiwe. Kubona ukuthi uma icuphile akakulindi ukuthi wenze into wrong, ukulinda ukuthi unyakaze bese kuhlaba ngempama. Sicushiweke.